Ovim video snimkom ćemo prikazati uživo proceduru rada u opštoj anesteziji našeg implantološkog tima i zašto se neki pacijenti odlučuju da se oralno-hirurški zahvat izvede u opštoj anesteziji. Pozdrav svim pratiocima YouTube kanala Dental Implant Experata. Ja sam dr. Zvonko Ostojić, specijalista oralne hirurgije, a moja pretežna delatnost je ugradnja dentalnih, to jest zubnih implantata. Kao što sam već najavio, prvo da čujemo razlog zašto je ovaj pacijent insistirao da se intervencija radi isključivo u opštoj anesteziji, a zatim da pogledamo uživo tok rada iz operacione sale. Dobro, kažete mi, vi ste počeli taj zub da radite u Austriji? On mi je isekao, rekao mi da je isekao na pola i prvu polovinu izvadi, drugu polovinu, to je prvo vadi, mene je to bolelo kao da mi lomi, znači, cijelu vilicu. I to 2 anestezije mi dao i to nije imalo šanse. I ja sam, znači, od toliko bola, plakao, nema šta nisam radio. I poslije na kraju, pošto je dugo to radio, ja sam gledao da povraćam i to je poslije mene bio bazi i nisam imao šanse. I to je to. I zato ste rešili da taj polomljeni umljak radite u opštoj anesteziji, zbog toga? Ma da, i to je, nije on izrastao. Dobro, on je dole. Snimak je se dao? Sve, da sam mu dislopirao i malo, u sobi je ostala cijela kesa. Moram uzeti taj snimak da bi znali, malo tražit ćemo sve. Nemojte ništa da se sekirate, odlučili ste da radimo u opštoj anesteziji, sad će anesteziolog da vas uvede, mi ćemo to završiti brzo, efikasno i neće biti problema. Kad smo pogledali snimke koje je instrumentarka donela iz pacijentove bolničke sobe, odmah nam je bilo jasno zašto se on žalio na tako jake bolove zbog kojih je povraćao i na kraju se onesvestio. Na ovom gornjem snimku se vidi da je stomatolog strelicom obeležio kako se zadnji koren impaktiranog umljaka nalazi iznad samog kanala donje viličnog živca i da bi moglo lako doći do povrede tog velikog živca. Na donjem snimku gde stoji strelica vidi se da je umljak pri pokušaju vađenja rotiran oko svoje osovine, pri čemu je njegov zadnji koren znječio tanak koštani zid donje viličnog kanala i jako pritisnuo donje vilični živac, što je izazvalo nesnošljive bolove kod pacijenta. Pošto smo videli o čemu se radi u ovom slučaju, rekli smo anesteziologu da pacijenta uvede u opštu anesteziju, pa da pogledamo uživo na kratko samu proceduru kako to izgleda u operacionoj sali. Na ovom snimku vidite kako pacijenta uvode u opštu anesteziju. Anestetičarka špricem ubrizgava intravenski medikamente za uspavljivanje i relaksaciju mišića, posle čega će anesteziolog odmah priključiti pacijenta na aparat za opštu anesteziju. Pošto je pacijent uveden u opštu anesteziju, naš dobro uigrani šestočlani tim tačno po protokolu priprema sve šta je potrebno za ovu intervenciju. Kao što možete vidjeti, sve se odvija harmonično, bez nervoze, jer posle 3 decenije radnog iskustva u opštoj anesteziji kod nas se tačno zna šta ko radi. Na kraju da prikažemo rezultat ove intervencije i način na koji se ovako impaktiran umljak može lako izvaditi samo za nekoliko minuta. Na prvom snimku se vidi početno stanje kako je pacijent došao kod nas. Mi ovako impaktirane umljake nikad ne pokušavamo da izvadimo cele, jer se to uglavnom završava bezuspešno ili sa komplikacijama. Po našem protokolu mi prvo dijamantskim svrdlom odsečemo krunicu zuba i nju izvadimo. Zatim oštrim frezerom za kost razdvojimo korenove zuba jedan od drugog, na kraju sa spoljne strane u svakom korenu dijamantskim borerom zabušimo po jednu rupicu u koju može ući vrh ove krijerove poluge. Blagom rotacijom poluge koja je oslonjena na viličnu kost, koren se vertikalno vadi bez problema. Kada smo izvadili korenove, specijalnim instrumentom smo ušli iznad donje viličnog živca, podigli deo kosti koji je bio utisnut u kanal živca i vršio pritisak na nerv, čime smo izvršili dekompresiju živca i otklonili uzrok bolova.
Na trećem snimku se vidi da je umnjak kompletno izvađen i da je koštani fragment podignut iz mandibularnog kanala, čime je izvršena dekompresija živca, što će dovesti do prestanka bolova. Posle ove hirurške intervencije, koja je sveukupno trajala 15 minuta, rekli smo pacijentu da dođe sutra ujutro u našu prijemnu ordinaciju da proverimo da li je sve u redu i da li su bolovi prestali. Pa da čujemo šta je pacijent rekao. Kako je bilo posle anestezije kad ste se probudili? Je bilo problema kako? Ništa problema, Ništa nemate. Otoka malo imate? Samo malo, to 10%. Imate li kakvih bolova? Sada ne. Nadamo se da vam je posle ovog videa jasnije kako izgleda i zašto se radi jedna ovako manja hirurška intervencija u opštoj anesteziji. U narednim snimcima ćemo prikazati i druge slučajeve indikovane za rad u opštoj anesteziji, a do tada pozdrav svim pratiocima našeg YouTube kanala.